I just want to thank all the local leaders and governmental leaders and mayor who are here tonight. We are honored that you're here, and we're honored to be a blessing to this great city and village and town. What a blessing. What an honor. And we are blessed to be a blessing. Amen. Hallelujah. Before we pray and get into the word tonight, my wife is going to share just a few things that we've been able to do in the country. I am in love with your country because of the people. I am in awe of you. We love you so much, and we have to come back. This cannot be the last time I step foot in Rwanda. I'm so grateful for the government and leaders, because we've been in countries where the government does not believe in God, where there are witches that are in control, and they were against the gospel, and they were against people prospering, and they were against people coming up and out of poverty. So it's a breath of fresh air to be in a place where the gospel is welcomed. Because I know personally that the gospel, Jesus Christ, is the answer to the drug problem. Jesus Christ is the answer to coming up out of poverty. Jesus Christ is the answer to knowing how to love your neighbor as yourself. Jesus Christ is the answer where the government and the people work together to lift the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus. Amen. Hallelujah. We've been in other towns here. One specific town, we got to bring in prostitutes from the streets. Women that are hurting and women that were broken. You never know what people have gone through. I know personally when people are hurt, they don't know what to do, but they don't want to feel the pain. So people deal with it in a different way. This is why many run to the streets. This is why many run to drugs and alcohol, because they don't know what to do, and they want to numb the pain and make it go away. And I'm telling you that that's not the answer. I did that. I tried to make the pain go away by drinking and doing drugs. But it's a counterfeit. It's a counterfeit for the glory of God. You see, we were made to feel something. We were made
to feel the very glory of God. People drink, people do drugs so they can feel something. But I found a better feeling. And there is no high that compares to the presence of God. There were no regrets. The next day, the prostitutes that we brought in, we preached the gospel to. The power of God fell on these women. So much so that Jesus became real to them. And they wanted to receive him. And they wanted to lay down their sin. They wanted to lay down being a prostitute. 300 women. This is something that they've learned to do to fend for themselves. To be provided for. But Jesus is our provider. They made a decision to leave the sin behind and the shame behind. And they met Jesus. I was so hurt. But September 6th of 2005, I was put in jail again. I've been in and out of jail over 32 times. But on September 6th was the last time. September 22nd, Jesus Christ himself, Jesus himself came into my jail cell. I saw a man with eyes with flames of fire. And that fire of God hit me. And I chose to lay down my sin. Just one touch of the glory of God and you'll never be the same. I know what it's like to try to quit. There's a spirit of addiction that grips you. And it's so hard to get it away. I didn't want to live like that. No one stuck in that lifestyle wants to continue in it. But it's a spirit of addiction that grabs hold of those lives. Once you open the door to it, it has full reign. And what I needed was a stronger spirit. I needed a stronger spirit that could bind the spirit of addiction. And the Spirit of God came into my jail cell that day. And he kicked the spirit of addiction out of me. He ran that thing out. It went running. Because greater is he. Greater is he than he that is in the world. So you may be here thinking, man, I'm just stuck in these drugs. I can't get free. I'm here to tell you that there is a greater spirit here. And it's going to chase that spirit out.
wowe mu izina rya Yesu. The Spirit of God is here. Umwuka w'Imana ari hano uyu mugoroba. And if you're hungry for Him, kandi niba umunyotewe, if you're desperate for Him, niba umukeneye, He will come and touch your life. araza kuza kwereka ubuzima bwawe. And He will chase that spirit out of you. araza kwirukana wa mwuka uve ku buzima And He bwawe. will fill you with His Spirit. hanyuma kuzuza umwuka wayo. Hallelujah! 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 How many of you here tonight, it's your first time to the crusade? Raise your ndashaka kureba hand. ni bangahe baje hano ku nshuro ya mbere uyu munsi. Keep it raised. ibiganza byanyu bigume hejuru. Wow. Keep it raised. ni inshuro yawe ya mbere kuza ku giterane. Keep it raised. I just want to know who I'm talking to. ndashaka kumenya abantu bumvise ubuhamya bwanjye bwa mbere. We have seen incredible healings. twabonye ibitangaza bidasanzwe. We've seen incredible salvations. twabonye agakiza abantu bakira Kristo bidasanzwe. And God's not going to leave you out. kandi uyu munsi Imana ntabwo iri bugusiga inyuma nawe. He always saves the best for last. kuko ibyiza So you came on the right night. waje rero ku munsi mwiza. But you've got to get a heart that says, God, ariko ugomba kuba ufite umutima uvuga ngo Mana, if anybody's going to get touched by you niba hari tonight, umuntu ugiye gukorwaho uyu mugoroba, it's going to be me. reka aze kuba ari njyewe. Can we do that right now? ese mwanyemera tukabikora nonaha? Can we lift our hands to uzamure God? ku kiganza imbere y'Imana. Lift your hands right now and cry out to Him. ikiganza cyawe ukizamure hejuru uvuge n'ijwi rirenga. Say, God. uvuge ngo Mana. Oh, that's not very loud. ntabwo ndimo kubumva. Yeah, God. uvuga ngo Mana. There we go. nibyo mukomeze gutyo muri iryo jwi. God, Mana, touch me tonight. nkoraho uyu mugoroba. Heal me tonight. nyiza uyu mugoroba. Deliver me tonight. mbohora uyu mugoroba. And save me tonight. kandi unyize uyu mugoroba. Hallelujah. Hallelujah. Father, you see these hearts. turareba iyi mitima yabo. You see they're hungry. urabona ko bafite inzara They're n'inyota desperate for zawe. a touch from you. urabona ko bakeneye kubakoraho mwami. The problems that they came in with, ibibazo binjiranye hano hantu. I pray that they will leave without them. ndasenga ngo baze gusohoka byavuyeho mu izina rya Yesu. Those that need to be saved will be saved. abakeneye kwakira agakiza uyu mugoroba barakabona. And those that need to be delivered by the spirit of addiction will be delivered. n'abakeneye kubohorwa ku mwuka w'ububata bwo aribwo bwose baraza kubohoka mu izina rya Yesu. Have your way. reka ubushake bwawe bube mwami. Have your way, reka Holy ubushake Spirit. bwawe buganze mwami. Holy Spirit, even now, mwuka wera n'uyu mwanya. hover over the crowd. reka ugendagende mu bantu bawe. May they feel you. reka bumve ikiganza cyawe May mwami. your presence be stronger. reka kubaho kwawe kuze bakumve mwami. May your presence be the intoxicating power of God. kubaho kwawe kuba ari imbaraga y'Imana isumba byose ikomeye. May your presence kugira ngo ntihagire kubaho kundi ko ariko be kose. more desirable to them kuba hari uko ari uko bakeneye kurenza kubaho kwawe. than anything else. kurenza ikindi icyo ari cyo cyose mwami kubaho kwawe kuganze. Hallelujah. 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 The presence of God is here tonight. kubaho kw'Imana kuri hano uyu mugoroba. The anointing of heaven is here tonight. amavuta y'Imana ari hano uyu mugoroba. The sweet spirit of Almighty God is hovering over this place. umwuka w'Imana isumba byose turi kugendagenda muri iki kirere. He's moving across every heart and every mind. ari kugendagenda kuri buri mutima na buri bitekerezo by'umuntu wese uri hano. And He's revealing Jesus to you tonight. kandi arimo kubereka Yesu kuri uyu mugoroba. He's drawing you to freedom, arimo kukuzana kwinjiza mu mudendezo wa Kristo. to healing and salvation. kugira ngo wakire gukira ndetse n'agakiza. Hallelujah. Hallelujah. We say, have your way, Lord. turavuze ngo mwami ubushake bwawe Flow in this buganze. place tonight ngwino ugendagende hano hantu mwami. and touch every single heart. hantu ukore ku mutima wa buri umwe wese. In the mighty name of mu Jesus. izina rya Yesu risumba andi mazina yose. Hallelujah. 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 Romans chapter 1 verse 16. abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. The apostle Paul said, intumwa Pawulo yaravuze
yavuze For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. ngo kuko ubutumwa bwa Yesu ntibunkoza isoni For it is the power of God. kuko ari imbaraga y'Imana It is the power of God. ni imbaraga y'Imana It is the power of God unto salvation. ni imbaraga y'Imana itangwa n'agakiza ka Kristo It's the power of God to heal you. ni imbaraga y'Imana ibasha It's gukiza the power of God to save you. ni imbaraga y'Imana ibasha It's kukubohora the power of God that sets you free from ni an imbaraga immoral y'Imana lifestyle, ibasha kugukura mu bubata bwo ari bwo bwose from all drugs and from all alcohol. kuva mu biyobyabwenge ibyo ari byo byose kuva mu nzoga The y'ubwoko gospel of bwose Jesus Christ is the ultimate deliverer. ubutumwa bwa Yesu Kristo niyo mbaraga ibasha kubohora abantu bose Hallelujah. haleluya It's the deliverer from drugs, niyo ibasha kukubohora mu bubata bw'icyaha alcohol, ububata bw'icyaha from all sin and destruction. ububata bw'icyaha icyo ari cyo cyose mu izina rya Yesu You see, I was once addicted. nanjye nabaswe n'ibiyobyabwenge igihe I kinini was once lost and bound. nanjye nari inama yazimiye ariko Kristo aranzahura I was miserable nari mbabaye rwose and I was lost. nari nihebye naratakaye And I was looking for satisfaction in the wrong places. unashakiraga umwuzuro wanjye ahantu hatariho But can I tell you tonight, ariko uyu mugoroba wanyemerera nkakubwira nothing will satisfy your life without a relationship with Jesus Christ. ko nta kintu na kimwe kizaguhaza mu buzima bwawe udafite ubusabane na Yesu Kristo I tried for many years nagerageje imyaka myinshi cyane through drugs, ngora through ibiyobyabwenge alcohol, nk'inzoga zikabije through immorality, ngora umurimo w'ubusambanyi and I was left dry and hungry and broken. ariko nyuma y'ibyo byose nkumva meze nk'umuntu ufite umwuma muri njyewe I was looking for fulfillment, nashakaga kuzura but nothing was satisfying. ariko nkumva nta kintu na kimwe kinyuzuza I was not being fulfilled. numvaga nta kintu na kimwe cyakuzuza umwanya nari mfite muri njye I had money. nari mfite amafaranga Many people think money will make you happy, abantu batekereza ko amafaranga ashobora kukuzanira umudendezo but without the love of Jesus Christ and His presence, ariko udafite kubaho kw'Imana na Yesu Kristo mu buzima bwawe you will be miserable. n'ubundi uzakomeza ube muri ubwo bubata Even if you look at actors in Hollywood around the world, nubwo mushobora kureba aba bahanzi bakomeye bari mu isi sometimes the world will idolize these people abantu benshi ushobora kubaramya ukavuga ngo bano bantu babaye ubuzima ushaka and say they have it all, they've got it all. ukibaza yuko ibintu byose bakeneye babifite But without Jesus Christ and His presence, ariko udafite Yesu Kristo no kubaho kwe mu buzima bwawe they are lost and miserable. n'ubundi nabo ni inama zazimiye nta mudendezo But I bafite have good news for you tonight. ariko uyu mugoroba nabazaniye inkuru nziza In John chapter 4, muri Yohana ibice 4 Jesus was speaking to a woman, Yesu Kristo yavuganaga n'umugore and He came through the city of Samaria, igihe yajyaga mu mudugudu w'i Samariya and He found a woman sitting by a well. ahura n'umugore wari ugiye ahantu ku iriba kuvoma And Jesus said in verse 7, "Give me a drink." hanyuma Yesu aravuga mu murongo wa 7 ngo For his disciples had gone away into the city to buy food. ngo makutuzi ko kunywa kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman?" umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba umusamariya uransaba amazi ute For Jews have no dealings with Samaritans. icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." Yesu aramusubiza ati iyo wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?" undi aramusubiza ati databuja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukurira iriba kandi akaba yaranwaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again. Yesu aramusubiza aramubwira ati umuntu wese unyweye amazi azongera kugira inyota But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. ngo ari kunywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi iteka ryose But the water that I shall give him will become
a fountain of water springing up into everlasting life. wahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza ubugingo buhoraho. The woman was looking for natural water. uyu mugore yari arimo gushaka amazi. She thought something natural will satisfy me. yumvaga ayo mazi asanzwe ashobora kumuhaza. And Jesus turns her attention yesu arongera ahindura ibitekerezo bye. and says what you really need is something living and something alive. aramubwira ngo ikintu ukeneye ni ikintu kiriho kandi kizahora witeka. You need living water. ukeneye amazi y'ubugingo. Jesus said the water that I shall give you yesu aravuga ngo amazi nzaguha is not of this earth. ntabwo ari amazi nk'ay'ab'isi. It's not of this world. ntabwo ari ay'amazi bavoma. But it's living water ahubwo ni amazi y'ubugingo. that will spring up into everlasting life. azasohoka nk'isoko idudubiza mu buzima bwawe. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. haleluya. Thank you, Jesus. urakoze yesu. And when I tasted of that living water, maze nanjye kunywa kuri ayo mazi my taste y'ubugingo. for the world left me. ubuzima My bwanjye taste for bwahanze drugs buranga. left me. ubuzima bwanjye The taste busigaye for inyuma. immorality left me. wa mwuka w'ubusambanyi And I was uragenda. satisfied by the presence of Jesus nagira Christ. kuzuzwa no kubaho kwa yesu I kristo mu was buzima satisfied bwanjye. in a relationship with Almighty God. nangira kwisanga mu busabane n'imana isumba I had been byose. reconciled to my Creator. nongera kwiyunga n'umwami wanjye wandemye. Hallelujah. The haleluya. living water is real. amazi y'ubugingo ariho kandi ni mazima. Everything else is a counterfeit. ibindi byose bigira iherezo. It's a counterfeit to deceive your life. ibindi byose bigira iherezo kandi n'ibibeshya To lead n'ibinyoma you down a by'ubuzima road of bwawe. destruction. hari ibiza kukuyobya. But if you receive the living water from Jesus ariko Christ, niwakira amazi y'ubugingo wa yesu oh, it will kristo fill you. It will azakuzuza satisfy you. azaguhoza And it will spring up inside of you to everlasting kandi life. azahora adudubiza nk'isoko idakama. Oh, hallelujah. Jesus Christ has living water yesu kristo afite amazi y'ubugingo for the people of Rwanda tonight ku bantu b'abanyarwanda uyu mugoroba. that will cause your thirsty hearts to be satisfied. aribuza gutuma ya nyota yawe yatongera kuyigira That will ukundi. cause the longing and the misery on the inside of you to leave. aribuza gutuma ka gahinda wari ufite kacika ukagashiraho. To cause you to be refreshed and blessed. aribuza gutuma uhabwa umugisha kandi ukongera ugahinduka You icyaremwe will be gishya. filled to overflowing with joy and love and peace. uraza kuzura amahoro n'ibyishimo With bitabidudubiza. eternal life. hanyuma uzahabwa n'ubugingo bw'iteka. This is why Jesus came. iyi niyo mpamvu yonyine yazanye yesu. This is why he was born of a virgin. iyi niyo mpamvu yavutse ku mugore wari isugi mariya. This is why he lived on the earth for 33 iyi years. niyo mpamvu yonyine yatumye aba ku isi imyaka 33 y'ubuzima bwe. This is why he hung on the cross iyi niyo mpamvu yabambwe ku musaraba and shed his blood ava amaraso menshi cyane for the remission of our sins. kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. And he rose from the nyuma dead y'iminsi 3 arazuka ava mu bapfuye so that we could have this living water. kugira ngo tubashe guhabwa amazi y'ubugingo. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. haleluya. And I have good news. uyu munsi bafite inkuru The nziza. rest of this story tells us inkuru yindi ikomeza itubwira that this woman believes. yuko uyu mugore yarizeye. Oh, and she receives. hanyuma arakira. Hallelujah. haleluya. And it changes her life. hanyuma bihindura ubuzima bwe. I declare over you tonight, your life shall be changed. uyu munsi ndakwatura ngo ubuzima bwawe burahindutse. You shall leave this field different than the way you came. uzaza kwiyumva no kumera bitandukanye n'uko waje uyu mugoroba. Those living in misery shall live satisfied. ba bandi bari mu buzima bubi cyane barataha banezerewe. I remember ndibuka being on my bed at night. umunsi umwe ndyamye ku gitanda cyanjye. I finally got everything the world had to offer. nari maze kubona iby'isi yose yashobora kumpereza byose nari nkeneye. And I was miserable. ariko ngumana agahinda. And I cried out. ndataka cyane. And I said, oh God, ndavuga ngo mwami Imana, if you are real, reveal yourself to me. niba ko kuriho nyigaragariza uyu munsi. I prayed that prayer for 1 week. iryo sengesho narisenze icyumweru kimwe. And 1 week later, nyuma y'icyumweru I was filled with living water. nari maze kunywa kuri aya mazi y'ubugingo. And I was set free from all that lifestyle. nari maze kubohorwa mvanwe muri bwa buzima. And God has sent us to this precious nation, Imana yatwohereje muri iki gihugu cy'umugisha, to this precious people, kuri aba bantu b'agaciro, in this wonderful region, muri aka gace kanyu mutuyemo, to announce your deliverance tonight. kugira ngo tubatangarize kubahoka And to say kwanyu. that living water is here for ndetse you. tunababwire ko amazi y'isoko y'ubugingo ari hano ku bwanyu And the Lord mugoroba. Jesus Christ is here tonight kandi to fill urukundo you and rw'Imana to ruri
Jesus said in John chapter 3, muri Yohana ibice bitatu Yesu yaravuze ngo talking to Nicodemus, ari kuvugana na Nikodemu who was a Pharisee. wari umugabo w'umufarisayo. This man named Nicodemus, uyu mugabo witwa Nikodemu he was so curious of the ministry of Jesus. yarafitiye amatsiko cyane umurimo wa Kristo yakoraga. And he came to Jesus hanyuma aza kuri Yesu and said, no one can do these signs unless God is with him. Verse 2. aravuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yakora imirimo n'ibitangaza keretse Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyarwa ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Why does the Lord send preachers? niyihe mpamvu Imana yohereza abavugabutumwa? Why would the Lord send 15 Americans to Rwanda? niyihe mpamvu Imana yakohereza abanyamerika 15 mu Rwanda? Why would the Lord pour out his spirit? niyihe mpamvu Imana yasuka umwuka wayo? Because he wants people to see the kingdom of heaven. nuko ishaka yuko abantu babona ubwami bw'Imana. He wants people to hear the good news. ikeneye ko abantu basobanukirwa iby'inkuru nziza. He wants people to pass from death to life. ikeneye ko abantu bava mu buzima bw'urupfu bakinjira mu buzima bw'ubugingo buhoraho. And tonight is your night. kandi uyu mugoroba ni umugoroba wawe. I feel in my spirit there's people out here. ndimo kwiyumva muri njye ko hari abantu bari hano uyu munsi. You say, well, I feel that God could do it for you, Jeremy. barimo kuvuga ngo niba Imana yabigukorera wowe Jeremy. I feel like God could do it to your beautiful wife. niba Imana yabikorera umugore wawe mwagendanye. But I hear in my spirit ariko ndimo kwiyumva mu mwuka that God wanjye shows no favoritism to any man. yuko Imana itarobanura ku butoni. The very fact that you're here tonight impamvu waje hano uyu mugoroba is evidence that God is drawing ni you. ikimenyetso cy'uko Imana igushaka. It's evidence that God is calling you. ni ikimenyetso cy'uko Imana irimo kuguhamagara. And it's evidence that God loves you. ni ikimenyetso cy'uko Imana igukunda. You are evidence uri ikimenyetso that Jesus is alive. cy'uko Yesu Kristo And he akiriho. is calling and drawing you kandi tonight. arimo kuguhamagara uyu mugoroba. And he has this living water for kandi you. yiteguye kuguha amazi y'ubugingo buhoraho. So Jesus said to Nicodemus, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. nuko Uwiteka abwira Nikodemu ati utarabyagwa ubwa kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Verse 4, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? nuko Nikodemu aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyagwa akuze yakongera agasubizwa mu nda ya nyina akabyarwa? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. I'm here to tell you tonight that no amount of religion will save you. ndimo kukubwira ahangaha ngo nta dini runaka rishobora kugukiza. No amount of good works by itself will save you. nta n'imirimo runaka ishobora kugukiza. But you must be born again. ariko ugomba kubanza ukabyarwa ubwa kabiri. You were born of the flesh. wabyawe n'umubiri. You're here today. uri hano uyu munsi. But the Spirit on the inside of you, ariko umwuka uri muri wowe, the eternal part of your being, wa mwuka uzahoraho iteka ryose, must be born again. ugomba kuvuka ubwa kabiri. Your spirit must pass from death to umwuka life. ugomba kuva mu rupfu ukinjizwa mu bugingo bw'iteka. And that happens when one puts their faith and trust in Jesus Christ. kandi ibyo bikorwa gusa ari uko umuntu afasha kwizera kwe akagushyira muri Yesu And that Kristo. living water comes on the inside of you. hanyuma ya soko y'inyamaza dutubiza ikaza The muri wowe. just shall live by faith. Bibiliya iravuga ngo abizera abakiranutsi nyakuri bazabeshwaho no kwizera. So he said, you must be born again. aramubwira ngo ugomba kuvuka ubwa kabiri. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. ngo kuko ikibyarwa n'umubiri ari nacyo ari umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Do not marvel that I said to you, you must be born again. witangazwa nuko nkubwiye ko bikwiriye kubyarwa ubwa kabiri. The wind blows where it wishes, and you can hear the sound of it, but you cannot tell where it goes or where it comes from. So is everyone who is born of the Spirit. umuyaga uhuha aho ushaka kujya ukumva guhuha kwayo, ariko numenya ngo uravaye cyangwa ukajyayo, niko uwabyawe n'umwuka wese amera. And then Jesus said in verse 14, mu gice cya mu mirongo wa 14 Yesu aravuga, as Moses was lifted up in the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa.
that whoever believes in him should not perish but have eternal life. kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him, you. iyo uza kuba ari wo muntu wenyine kugira ngo aduhereze isoko y'amazi adudubiza y'ubugingo. The only thing that will fill you inside. aricyo kintu cyonyine kizahaza kwifuza ku mutima wawe. And bring you into a relationship with God. kikakwinjiza mu busabane bw'Imana isumba byose. Verse 17 says, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. ngo kuko umwizera ntazacirwa witeka, utamwizera amaze gucirwa kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. So I tell you tonight, this is your night. kuko uyu munsi naje kubwira ngo I want to ask you a very important question. ndashaka kukubaza ikibazo gikomeye cyane. Don't be distracted by that. mwirangazwa na biriya murebe hano. Look up here. murebe hano. Look up here. mundebe. This is the gospel. ubu ni ubutumwa bwiza. This is your time. iyi niyo mwanya wawe. Don't let the devil distract you. ntutuma umwanzi akuyobya ngo akurangaze. Listen. mutege amatwi. Tonight is your night. uyu mugoroba ni umugoroba wawe. I want everyone to bow your head and close your eyes. muri uyu mwanya ndagira ngo buri wese ahumirize ku maso ye. I want to ask you a very important question. ndashaka kubabaza ikibazo gikomeye cyane. If tonight was your last night on earth, ese uyu munsi ari wo munsi wawe wa nyuma hano ku isi. if tonight was your last night on earth, ese uyu mugoroba ari wo mugoroba uhumetse umwuka wawe wa nyuma. what are we doing here? Hey, can you guys move her over to the side, please? Please, move her over to the side and minister to her behind the tent. mumufate uwo mumujyane inyuma y'ihema gatoya. Take her behind the tent and minister to her. Team, American team. reka itsinda ryavuye muri Amerika rimufate rimusengere nta kibazo. Take her behind the tent and pray for her. mumufate mumujyane inyuma y'amahema mumusengere nta kibazo. Pick her up. mumuterure nta kibazo. Jesus loves her. yesu nawe aramukunda nk'uko adukunda twese. And our team will pray for her behind the tent. kandi itsinda ryacu rigiye kumusengera hariya. Now, listen to me. Look up here. mundebe hano. The Bible says the wages of sin is death. bibiliya iravuga ngo ingororano z'icyaha ni urupfu. But the gift of God is eternal life. ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Through Jesus Christ. binyuze muri Kristo Yesu umwana And w'Imana isumba whoever byose. calls on the name of kandi Jesus uzahamagara izina rya Yesu shall be saved. azakizwa. So I want to ask you a question. ndashaka kubabaza ikibazo. Listen carefully. muntege amatwi. If you went home tonight, uyu munsi uramutse utashye. if you laid your head down tonight uyu munsi uryamye. and you breathed your last breath, ugahumeka umwuka wawe wa nyuma. where would you go? ese wajya hehe? Where would you spend eternity? ese iherezo ryawe I ryaba want you to know there's a hell to shun turabizi neza ko hari and ukuzimu there's a heaven to gain. kandi hakaba hariho n'ijuru. This life is not the end. ubu buzima ntabwo burangirira hano gusa. This life is just the beginning. ubu buzima ahubwo ni itangiriro ry'ubuzima bw'iteka. Do not believe a lie of the devil nimwemere ikinyoma cy'umwanzi that when you die, you're just dead as a dog. kikubwira yuko iyo upfuye ugiye ku mwanzi. No. hoya. When you die, iyo upfuye you will eternally go to one of two places. uzajya ahantu habiri by'iteka ryose. Those that receive Jesus will go into everlasting life. abakiriye Kristo umwami n'umukiza bazajya mu bugingo bw'iteka. And those that reject him abamwinangiye bakamwanga will go into everlasting bazajya mu condemnation, muriro w'iteka. into hell. bazajya mu kuzimu. The Lord does not want you to go to hell. kandi Imana ntiyifuza yuko ujya mu muriro w'iteka. He has made a way out. yaguhaye inzira ugomba gucamo. He has made a way out of hell yaguhaye inzira ugomba gucamo. through Jesus Christ. yatwohereje Yesu Kristo ari we nzira. But you must receive the free gift. ariko impano ni wowe ugomba kwemera You kuyakira. must receive what he did by faith. ni wowe ugomba kwemera no kwakira ibyo yakoze mu kwizera. Hallelujah. haleluya. Tonight
tonight's your night. uyu mugoroba ni umugoroba wawe. The Lord doesn't want any person in this place Imana ntabwo yifuza ko hari umuntu uri hano hantu to go to a devil's hell. ko yajya mu muriro na Satani. Hell was created for the devil and his angels, Ukuzimu kwaremewe abadayimoni n'abambari be bose, not for those created in his image. ntabwo kwaremewe abaremwe mu ishusho y'Imana isumba byose. But you see, Ariko urareba, if you don't receive Jesus Christ, nutakira Kristo mu mutima wawe, if you don't become born again nutemera kuvuka ubwa by kabiri default, binyuze mu buryo ki wabyizeyemo, you are connected to a lost world, urimo kwisanisha n'isi and yarangiye, you are connected to an evil devil kandi urimo kwisanisha n'umwanzi Satani, that will take those people to hell. kandi niwemera kwifatanya nawe azajyana nawe mu kuzimu. But you can disconnect from him tonight Ariko uyu munsi ushobora kumwikuraho and connect to eternal life hanyuma ukicomeka ku bugingo by bw'iteka, believing in Jesus Christ. ibyo ukabikora wizeye Yesu Kristo So wenyine. now is your time. Uyu mugoroba niwo I mugoroba said wawe. now is your time. Ndavuze ngo uyu mugoroba niwo mugoroba Today is wawe. the day of salvation Iri joro uyu munsi ni umunsi w'agakiza kawe for you n'agakiza kawe and your family. ndetse wowe n'umuryango wawe Your wose. freedom is now. Ubwigenge Your ni deliverance nonaha, from now. kubahoka ni Your nonaha, salvation is now. agakiza kawe ni nonaha. If you want to go to heaven, Niba ushaka kujya mu bwami bwo mu ijuru, if you want to make Jesus the Lord of your life, niba ushaka ko Yesu Kristo ahinduka umwami n'umukiza w'ubugingo if you were bwawe, to die today and you don't know where you would go, but you want to know, niba uyu munsi uramutse upfuye ukaba utazi aho wajya, ukaba ukeneye kubimenya, I want you to lift your hand right now. ndagira ngo uzamure ku kiganza You cyawe, want to receive the free gift of eternal life. ukaba ukeneye kwakira impano y'ubuntu y'ubugingo bw'iteka, You want to receive the free gift of eternal life. ukaba ukeneye kwakira impano y'ubugingo Raise your buhoraho, hand tall. zamura ikiganza hejuru ushize Raise your amanga, hand boldly. kizamure hejuru ushize amanga. Let the Lord know you're ready to receive Reka tonight. isi yose imenye ko witeguye kumwakira uyu mugoroba. Hallelujah. Haleluya. Now, Rero all of you that raised your hand, mwese abazamuye ibiganza reka tubirebe. you don't know you would go to heaven, Ukaba uri mwese abazamuye ibiganza ntabwo muzi ko mwajya mu bwami bwo mu ijuru but you want to know. ariko mukeneye You kubimenya. want to receive Jesus Mukeneye tonight. kwakira uyu Kristo mu buzima bwanyu. You want to make him the Lord of your life. Mukeneye kumugira umwami n'umukiza w'ubugingo Or bwanyu. you've been living a lifestyle of sin Mumaze igihe mubaho ubuzima bw'icyaha. and you're ready to repent tonight Uyu munsi ukaba witeguye and be kwihana set free kugira ngo ubashe kubahoka, and receive Jesus. kugira ngo wakire Kristo mu buzima I want you bwawe. to walk up here around the front. Ikiganza ukigumije hejuru ajya gutera intambwe wegere hano From imbere. all the sides, walk forward. Utera intambwe wegere imbere. Walk forward. Tera intambwe All uje. back over here, all over here. Walk Abazamuye forward. ibiganza byanyu mutere Walk intambwe forward. muze hano. Ikiganza kiri Come. hejuru muze Come, buhoro. come, Muze. Come on, guys. Nimutere intambwe muze kwa Yesu. Let them through. Mubareke batera intambwe baze. Mu ibiganza biri hejuru kugira ngo tubabone. Come on, that's awesome. Let's go. Nimutere intambwe muze kwa Kristo. Yes. You're making the greatest decision of your life Aya ni tonight. amahitamo akomeye mukozi uyu mugoroba. Come on. Mutere intambwe muze. You're making the greatest decision of your life. Niba gukora amahitamo meza. Let me be clear what you're coming for. Reka mbabwire ikibazanye uyu mugoroba. Let me be clear what you're coming for. Ndashaka kubabwira kandi utere intambwe There's uze. plenty of room over here. Hano haracyari umwanya muze nta kibazo. Plenty of room over here. Muze kwa Yesu. Come on, we wait for you tonight. Turabategereje uyu mugoroba. The Lord is moving on hearts right now. Imana iri gukora ku mitima y'abantu uyu mugoroba. He's moving on hearts right now. Irimo gukora ku mitima y'abantu uyu mugoroba. Respond. Nimwemere mwakira agakiza kayo. Respond. Nimwemere mwakira impano y'ubuntu. Anything that would hold people back from receiving you tonight, Lord, I break it now in Jesus' name. Ndamenagura buri kimwe cyose gishobora gutuma umuntu atemera kwakira I Kristo. break fear in the name of Jesus. Ndakuraho ubwoba mu izina rya Yesu. I break condemnation in Jesus' name. Ndakuraho kwicira imanza mu izina rya Yesu. I break the effects of shame off your life. Imbaraga z'ikimwaro ndazikura ku buzima bwawe mu izina rya I Yesu. break the effects of religion off your life. Buri mbaraga y'idini iri kukubuza kuza kwakira Kristo ndayimenagura mu izina rya Come and Yesu. receive living water tonight. Nimuze mwakira impano y'ubuntu y'agakiza. Let's worship as they come. Reka turamye ubwo barimo kuza. Yes.
Imana Come igumugisha. on, God is drawing all young people tonight. Imana irimo gushaka abantu bayo He's saying, umugoroba. young people, I have a plan for your life. Irimo kuvuga ngo mfite umugambi ku buzima I bwawe. have a destiny for you to fulfill. Ngo kandi hari ibyo nakuremeye igomba gushyira mu bikorwa. Young people, surrender your life to Jesus. Nimwegurire Yesu ubuzima bwanyu. He will give you the life of your dreams. Azaguhereza ubuzima bw'inzozi zawe. He has good plans for you. Afite umugambi mwiza ku A buzima good bwawe. calling for you. Arimo kuguhamagara. He has a mighty destiny for you. Afite umugambi ku buzima bwawe. God bless you, young man. Urakoze, Imana igumugisha. Oh, hallelujah. 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 Yes, God bless you, young man. Imana igumugisha. Yes, yes, yes. Great job. Awesome. Murimo mwiza mukomeze muze kwa Yesu. 4 more young adults just came. Hari abandi bantu bane mbonye binjira. Imana ibahe God umugisha. bless you, young man. Imana ibahe umugisha. God bless you, man. Imana ibahe umugisha kuza kwa Yesu. All right, I want every single one of you down here to look up at me. Every single one of you up here, look at me. Buri umwe wese hano waje wateye intambwe. And if you're out there and you still want to come now. Niba uri inyuma hariya kandi ukaba ugishaka kuza nakwinginze utere intambwe uze. But every one of you up here, look at me. Ariko abateye intambwe hano mwese mundebe. You are special to God. Muri ab'agaciro mu maso You y'Imana. are valuable to Him. Muri ab'agaciro mu maso He y'Imana. loves you so much. Imana irabakunda cyane. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm going to lead you in a prayer. Ngiye kubayobora mu isengesho. Everything I talked about tonight, Ibintu byose nababwiye umugoroba. everything you heard my wife talk about tonight, Ibintu byose mwumvise umugore wanjye abaganiriza. is received by faith. Byakirirwa binyuze mu kwizera. The Bible says when you believe in your heart, Bibiliya iravuga ngo niwizera mu if mutima you wawe confess with your mouth, ukatuza akanwa kawe you shall be saved. uzakizwa. Not maybe, Ntabwo ari ibintu bivuga not ngo one day, ntabwo bivuga ngo uzakizwa ejo hazaza, but you shall be saved. ahubwo muri uwo mwanya wakira agakira Are you kawe. ready? Muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Are you ready? Are you ready? Muriteguye hano? I want you to lift your hands and close your eyes. Ndagira ngo usambure ku biganza byawe uhumirize ku Oh, maso. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. The Lord is here to fill you tonight. Uwiteka ari hano uyu mugoroba. I want you to pray this with all of your hearts. Ndagira ngo usenge rino sengesho n'umutima wawe. I want you to say, Jesus, Ndagira ngo uvuge n'ijwi rirenga ngo Yesu, I believe in you. ndakwizeye. I give you my life tonight. Ubuzima bwanjye ndabikweguriye. Save me now. Nyiza nonaha. I make you Lord Muhinduye umwami of my life. w'ubuzima bwanjye. Forgive me of all my sins. Mbabarira ibyaha byanjye byose. I repent. Ndihannye. I turn my back on the world. Ndahindukiye. And I follow you, Jesus. Kandi mbisaba kugukurikira Yesu. Fill me with the Holy Spirit Yuzuza umwuka wawe wera. and show me your purpose for my life. Unyereke umugambi wawe ku buzima bwanjye. Hallelujah, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Just say thank you, Jesus. Vuga ngo urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. According to the word of Almighty God, Shingiye ku ijambo ry'Imana isumba byose. I declare to you tonight Ndagira ngo nkubwire yuko that your sins are forgiven you, ibyaha byawe bibabariwe. that you are saved. Yuko wakiriye agakiza. Sir, you are saved. Mugabo Yesu aguhaye agakiza. Urabohotse.
You are children of God. muhindutse abana b'Imana. You are born again tonight. muravutse ubwa kabiri y'umugoroba. You have passed from death unto life. ubu mugiye kugira ubugingo bw'iteka buhoraho. Hallelujah. Hallelujah. And I'm going to pray for you right now. ngiye kubasengera muri uyu mwanya. After Jesus went to heaven, nyuma y'uko Yesu yagiye mu ijuru, he sent the Holy Spirit on the earth. yaravuze ngo azatwohereza umwuka wera hano ku isi. And he clothed his people with power. arangije avuga ngo uwo mwuka namanukira azabaha imbaraga. And God's going to clothe you with power tonight. kandi Imana igiye kubaha izo mbaraga uyu So mugoroba. that you can pray in tongues niba utabashaga gusenga mu ndimi nshya, and speak in a heavenly language to God. utangiye ugiye gutangira gusenga ururimi rw'ijuru uyu So mugoroba, that he can begin to speak to your heart. kugira ngo abashe gutangira kuvugana n'umutima And wawe, lead you and guide you in life. akuyobore akurinde mu buzima And bwawe, empower you aguha imbaraga to live in victory. kugira ngo ubashe kuba ubuzima butsinda. So lift your hands. zamura ibiganza byawe, I'm going to pray for you. ngiye kugusengera. The Bible says, how much more Bibiri iravuga ngo will God give the Holy Spirit to those who ask him? ngo bingana biti ubwo Imana izahereza umwuka wera kuri abo bamusaba. Say, Lord, vuga ngo mwami fill me nyuzuza with the Holy Spirit. umwuka wawe wera, Clothe me with your power. unyambike imbaraga zawe In Jesus' name. mu izina rya Yesu, And help me pray in my prayer language. kandi umfashe nangire kuvuga mu ndimi nshya. Now in Jesus' name, begin to pray in other tongues. mu izina rya Yesu turasenga ngo mwakire impano It's y'Imana. a prayer language that comes out of your heart. ni isengesho rituruka mu ndiba y'umutima wawe. Begin to speak out as I pray in tangira tongues. ufungura akanwa kawe usenge, Rosha rasheke. tangira ufungura umunwa wawe usenge mu izina rya Yesu. reka tubasabe mutangire muharambike imbaganza abakozi b'Imana mu basengere. urakoze Yesu kubazuza umwuka wawe wera. reka batangire bavuge mu ndimi nshya. reka ubuzima bwa buri wese mwami, reka umutima wa buri wese mwami yakiriye imbaraga y'umwuka wera, yakiriye imbaraga y'umwuka wera mu izina rya Yesu. Haleluya. God is filling people with the Holy Ghost all over this room. data ndasenga ngo wuzuze umwuka wera abantu bawe. But I want to tell you something else tonight. hari icyo nshaka kubabwira kindi muri uyu mugoroba, That Jesus Christ yuko Yesu Kristo not only took your sin ntabwo yafashe ibyaha byawe gusa, when he hung on the cross, nta nubwo Yesu bambwa ku musaraba he gusa, also took your sickness. yafashe ibyaha byawe, He also took your disease. yafashe indwara zawe zose, He also took your pain. yafashe agahinda kawe kose. Hallelujah. Haleluya, Oh, hallelujah, hallelujah. Glory haleluya, to God. haleluya. The power of God is all over this field. imbaraga z'Imana ziri kugendagenda hano hantu, The power of the Holy Ghost is moving all over this field. imbaraga z'Uwiteka ziri kugendagenda hano hantu.
Let's just let the Holy Ghost move one more moment. Sing that, sing that. Ask him to fill you tonight. Shake you tonight. Cancer and tumors are leaving people right now. I curse cancer in Jesus' name. It dies and breaks off your life. Come out, you spirit of cancer. Leave the people now. Lose their bodies now. Lose them now in Jesus' name. I set you free. In the name of Jesus. Be healed in your body. Be set free in your mind. I command all torment to leave you. Jesus has come to heal you. Who himself bore our sins. Who himself bore our sins. In his own body on the tree. That by his stripes we are healed. By his stripes we are healed. When Jesus took those stripes upon his back, it paid for your healing and deliverance. People are being delivered from demonic activity. Demonic power breaks. Now in Jesus' name. It breaks. Witchcraft breaks. Every spirit of infirmity is loosed off your life. Jesus said to a woman, ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath. Jesus called the woman and said, woman, you are loose from your infirmity. She was bound with the spirit of infirmity for 18 years. She was bent over and could in no way raise herself up. But Jesus set her free. Jesus said, loose her. Jesus said, woman, be loosed. Jesus says to
to you tonight. uyu munsi Yesu arimo kukubwira Be loose from your infirmity. urabahowe mu izina rya Yesu, Be delivered from sickness. urabahowe mu ndwara Be zose, set free by the power urabahowe mu of God. mbaraga z'Imana isumba byose. It leaves you now. yarimo kwakira gukira kwanyu In your umugoroba, back, umugongo, in your shoulder, mu bitugu, in your stomach. mu nda. Begin to move. tangira wisuzume, Begin to move. tangira wisuzume. You are healed now. wakiriye gukira kwawe uyu mugoroba, urakize uyu mugoroba. Believe akira and receive kandi ubyizere your healing. yuko wakiriye gukira kwawe. Say, Jesus, I vuga ngo believe. Yesu ndizere, You are my healer. vuga ngo Yesu uri umukiza wanjye. Thank you for healing me now. urakoze kunkiza nonaha. Now begin to move. Begin to tangira move. wisuzume, tangira wisuzume. Check yourself. isuzume ukora icyo utabashaga gukora. Check yourself. isuzume You're healed. urimo gukira, You are healed. urimo gukira. Jesus said, Yesu aravuga the Spirit of the Lord is upon me ngo kuko umwuka w'Imana ari kuri njye, because He has anointed me kuko yasize to heal the brokenhearted, kugira ngo mbashe gukiza abamenetse mu mitima, proclaim liberty to the captives, kandi nzane kubohoka ku babashwe, and recovery of sight to the blind, ndetse n'abatabashaga kubona babashe kubona, to set at liberty those who are oppressed. kugira ngo mbohore abari babaswe n'icyaha. You see, all sickness and disease urabona indwara zose is satanic oppression. ni imitego y'umwanzi Satani, It's all satanic oppression. byose ibyo ni imitego y'umwanzi Satani. But Acts 10:38 ariko mu byakozwe n'intumwa cya 18 says how God anointed Jesus of Nazareth ivuga ukuntu Yesu yasizwe amavuta with the Holy Ghost and with power, kandi ahabwa umwuka wera ndetse n'imbaraga. who went about doing good yagendaga akora imirimo n'ibitangaza, and healing all, akiza abarwayi, doing good and healing all, akora imirimo myiza ndetse doing akiza good and abarwayi. healing all. yakoraga imirimo myiza agakiza n'abarwayi. Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. It is God's good pleasure niba ugira Imana bituma to binezerwa. heal you tonight. iyo ibonye irimo kugukiza uyu mugoroba, It is His good works ni imirimo yiwe myiza to set you free from kuba satanic yabasha oppression. kukubohora mu bubata bw'icyaha, In Jesus' name. mu izina rya Yesu. So if you need healing in your body, raise your hand. rero niba ukeneye gukira mu mubiri wawe, zamura ku kiganza wizeye. Back there, back here, back here, back here. ndimo Back kubabona here. ibiganza byanyu. If you need This lady came last night to the crusade, uyu mugore yaje hano ku giterane, and she said that after we prayed for her, aravuga ngo ejo tumaze she kumusengera had an issue of blood that cleared up completely last night. yari afite ikibazo cyo kuva, ariko byarashize mu izina rya Yesu. Wow, hallelujah. haleluya. Ma'am, tell us what Jesus has done for you. mama tubwire ibyo Yesu agukoreye. Yewe ejo mwasengeye abantu ndi hano. Yesterday you prayed for people, I was here. Muravuga ngo nidufate ngo aho turwaye. You said and mentioned
mentioned that we should put our hands where we're feeling sickness. It's been 6 months. I went to the hospital and I was bleeding for 6 months. I reached a point I thought it was menopause. But I went ahead and removed the pill. It's been 3 months since I removed that the pill that they put for abstinence. And I've been bleeding for 6 months now. So yesterday I went and checked myself, and up to today I have received my total healing. Hallelujah! Hallelujah! God bless you. Umugisha. Jesus' name. Yesu agukize kandi burundu mu izina rya Yesu. Ntibizongere kugaruka ukundi mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana iguhe umugisha. What happened? So this lady here came tonight. Uyu mugoroba yaje uyu mugoroba. She hasn't been able to breathe well in months. Amaze igihe kinini atabasha guhumeka neza. And she said tonight after prayer, Aravuga ngo uyu mugoroba nyuma yo gusenga. she felt something break. Yumvise ari ikintu gisa n'igifunguye mu And she's bwonko we. breathing great now. None ari guhumeka neza. Hallelujah. Amazing, man. What did Jesus do for you tonight? Yesu agukoreye iki uyu mugoroba? Hallelujah! Hallelujah! Ndashima Imana ko ibashije kongera kuba ubuzima bushasha. I thank God that I've got a new life. Naje hano ntabasha guhumeka. I came here, breathing was difficult. Uyu mugoroba sinigeze ndyama ngo sinzi. I didn't even sleep well last night. Ariko byashobokaga ko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma kugira ngo Imana ihindure ubuzima And it bwawe. was possible that today was the day God to transform my life. Ndabashimiye kubw'ijambo mwanyigishije nanjye nkumva mbaye umuntu musha. I thank you for the word you have preached. I've been transformed inside out, really. Nanjye nizeye Imana byahindutse. And I've put my faith in God and things has changed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Imana ihabwe icyubahiro. Now, breathe deep. Ngahumeka turebe. Tugiye guhumeka kugeza kubara kuri gatatu. Humeke mwuka winjizemo. Okay? 1 2 3. Hallelujah. Hallelujah! God bless you, Jesus' Imana name. iragukijije mu izina rya Yesu. Man, come. Who talked to her, guys? Man. Gavin. Okay. Okay, it's okay. Okay. Ma'am, Mama, what did the Lord do for you Yesu tonight? agukoreye iki uyu mugoroba? bakakanya Yesu kinangoreye What God has done for me tonight. yewe guhera umunsi wo kuwa kane ndi umusazi niruka ku gasozi wacu ni hano hakurya imunazi ndabakubita ndirukanka ku gasozi abantu bose mwe barantinya inzugi ndazikura niruka umunsi wo kuwa gatanu ndi umusazi ariko kugeza aka kanya ejo umunsi wa nyuma ndabacika ndirukanka ndi umusazi ariko ubu kugeza aya magingo baranyambukanyishije bangeze isave ejo bavuga abantu bagomba kuba basengera. So I've left my home on Thursday. I ran out of my house. I ran out. I was feeling crazy. I wasn't in my normal sense. On Friday, I was also running around the cross. I slept out of my home outside there. And yesterday, you prayed for me. ariko kugeza aka kanya And right now, as we speak, bakanjyana no mu rusengero bakansengera Yesu yagukoreye iki? ubu naraye nzira ariko aka kanya ntabwo nongeye kwiruka Yesterday night you prayed, and today I was able to sleep in my own house. And my back was paining severely. And when I bent, I
feel pain. ariko ndunamye numva ntacyo. But when I bent, I felt I was okay. Hallelujah. 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 Was it both your ears or one? Yari amatwi yombi cyangwa kwari ugutwi kumwe? Yari amatwi yombi, umuntu yamamagaraga akambwira nkamusubiza icyo atambajije. It's both ears. Someone would call me and sometimes I don't hear them, or maybe they tell me something and I hardly understand, then I reply in different things. But tonight you can hear 100%. Uyu mugoroba urimo kumva neza. Kumva neza cyane, Imana ihimbazwe. Hallelujah. I can hear properly. May all the glory be returned to God. Hallelujah. Hallelujah. Imana iguha umugisha cyane. Hallelujah. We've got so many more testimonies over here. Turacyafite ubundi buhamya bwinshi cyane hano. We had so many we couldn't get to last night. Dufite benshi tutabashije kubwira ejo nimugoroba ndetse n'ijoro rya mbere. And even those that were prayed for, they got their healing at night and then woke up healed. Hari n'abo twasengeye bataha batabonye igitangaza ariko baryamye babyuka With this being our last night, uyu mugoroba rero niwo mugoroba wacu wa nyuma. I have to tell you this. Hari ikintu ugomba kubabwira. We're leaving. Turagiye. But did you know that this work, this kind of work, ariko mwari muzi ko imirimo imeze nk'iyi ngiyi can continue nishobora no gukomeza kubaho twaragiye through you. kandi igakorwa namwe Through you. bikozwe namwe. Remember, I was a drug addict on the street. uribuka ko nanjye nari umugurira umogi n'itabi ku muhanda. I was a nobody. ntacyo nari ndicyo. But when the Spirit of God filled me, ariko umwuka wera amaze kunyuzura, resurrection power filled my life. imbaraga zizura zimaze kunyuzura, And now that same power that we're operating in, ntangira kuzigenderamo kandi nizo turi gukorera uyu it's in mugoroba. you. izi mbaraga rero nawe ziri muri wowe uyu mugoroba. Greater works will you do muzakora imirimo ihambaye. than Jesus. This is Jesus saying uyu this. ni Yesu urimo kuvuga aya magambo. Jesus said, you Yes, will do greater works than me. muzakora imirimo ikomeye irenze iyo jye nakoze ni ku isi. How is that possible? ese ibyo bishoboka bite? The Holy Spirit that came in you a little while ago, mwuka wera yabamanutseho mu kanya. it gives you that power. uwo mwuka wera niwe uguhereza imbaraga. There was a man named Reinhard Bonnke hari umugabo witwa Reinhard Bonnke that is now in heaven. ubu yagiye kubana n'Imana mu ijuru. Maybe some of you have heard of him. benshi bashobora kuba bamuzi umuvugabutumwa Bonnke. Bonnke went all over Africa, Bonnke yagiye muri Afurika yose and signs and wonders happened. kandi imirimo n'ibitangaza bikomeza kubaho. And one time they brought a dead man to the crusade. umunsi umwe bazanye umugabo wapfuye bamuzana ku giterane. mutega amatwi. Dead for 4 days. yari amaze iminsi ine yapfuye. 4 days. iminsi ine He was embalmed. yari amaze gupfa. They were already saying goodbye to him. abantu bari baramwibagiwe baramusezereye. But the wife had heard that Bonnke was in town. ariko abantu bumva ko Bonnke yageze mu mujyi w'iwabo. In a meeting just like this. nk'uko yari yateranyije abantu nk'uko. Don't let them distract you of the most important part for your life. mutega amatwi ndimo kubabwira amagambo y'ubugingo. A woman brought her dead husband for 4 days to a meeting just like this. umugore azana umugabo we wari umaze iminsi inapfuye amuzana ku giterane nk'uku. And they said, you can't bring the dead body into the meeting. abantu baramubwira ariko ntabwo wazana umurambo ahantu hateraniye abantu. But you can take it in the basement underneath the meeting. baramubwira ariko ukuntu wabigenza wamufata ukamushyira ahantu ukamuhisha. Bonnke did not come pray for him. Bonnke nta nubwo yigeze aza kumusengera. What am I trying to tell you? n'iki ndimo gushaka kubabwira. That the signs and wonders that you've seen ni uko iyi mirimo n'ibitangaza mubona and what you read in this Bible, ndetse n'ibyo musoma muri bibiliya yera. Jesus says, I want you to go do it. yesu aravuga ngo ndashaka kugenda ugatangira kubikora. Now here we go. mutega amatwi. I'm going to commission you now. ngiye nanjye kubohereza. The same words that Jesus said to his disciples. aya niyo magambo yesu kristo yabwiye intumwa. All of you lift your hands. muzamure ibiganza byanyu. Jesus said this to his disciples and he now says it to you. yesu yabwiye amagambo intumwa ze kandi namwe agiye kuyababwira. Go into all the world and preach the gospel to every nuko creature. nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza. He who believes and is baptized will be saved, abemera mubabatize kandi bazakizwa. but he who does not will be condemned. ariko utemera azacirwaho iteka. And these signs will follow who believe. ngo nuko imirimo n'ibitangaza izakurikira bizeye. In my name they will
bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. They will speak in new tongues. Bazavuga mu ndimi nshya. They will take up serpents. Bazafata inzoka. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. ndetse nibarya n'ikica ntacyo kizabatwara. They will lay hands on the sick and bazarambika they will ibiganza ku recover. barwayi kandi bazakira. This is for you. Ibi ni ibyanyu y'umugoroba. Now go nimugende and tell everyone ubwire amahanga yose that you know a man named Jesus yuko mwahuye n'umugabo witwa Yesu that saves, ubasha gukiza, delivers, ubasha kubahora, sets free, ubasha kubahora heals, agakiza indwara. and you're going to see things happen kandi muraza kubona imirimo n'ibitangaza bibaherekeza through your life binyuze ku mu buzima bwawe that you wouldn't even believe if it were told you. ushobora no kutabyizera. Father, thank you for what you've done. ndagushimiye ku byo ukoze uyu mugoroba. Thank you for the power of the Holy Spirit on them nakoze kubw'imbaraga z'umwuka wera ziri kuri bano to set people free, zo kubabohora rwose, to know you and make zo you known. kukumenya ndetse no kukumenyekanisha In Jesus' name. n'izina risumba n'amazina yose. We love you, Wanda. Amen. turabakunda cyane. Amen. Hallelujah. 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 Let us give God a hand of applause. twagira ngo tubabwire ko Yesu adahagaze gukora. Yesu akomeje gukora. Jesus is indeed at work. Abaturutse muri Amerika batashe, Yesu akomeje gukora. As they are going back to their homes, Jesus is still at work. Abadasigana tugiye gutaha, ariko Yesu arakomeza gukora. The Abadasigana family are going home, but Jesus will continue to work. Yesu agiye gutahana namwe. Jesus will go with you. Ababyizeye muzamura ibiganza duhereza Yesu icyubahiro. Those who believe, I want you to raise both of your hands and give God the Yesu glory. agiye kujyana nawe. Jesus is going to move with you. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Tugeze muri wa mwanya rero tugiye gukora cya gikorwa, reka twakire perezida w'Abadasigana, dukomere Imana amashyi tumwakira adufashe muri uyu murimo. Imana nk'umugisha. We are going to enter in the time of choosing our lucky winner for the night, and may God bless you. Tukomeje gushima kandi tugiye kujya muri gahunda ya tombora, mudufashe kugana mukageze hirya. We are entering in that wonderful time of auto win. Nkuko n'ubundi dusanzwe tubikora, utomboye bwa mbere tubanza radio, bwa kabiri telefone, bwa gatatu ihene, bwa kane igare. Mukoma amashyi cyane dushimira abaterankunga bose badufashe kugira ngo iyi gahunda igende neza, cyane cyane Jeremy na famille bazanye kuva muri Amerika. Let us give God the glory and praise the God for all the people that He has brought all the way from America, and for we have done this crusade and it's coming to its end successfully. Amen. Hallelujah. Hanyuma hano harimo udupapuro tungana n'izo nimero mufite aho ngaho zose. In this basket there are some numbers that are equivalent to the number of people in this place. Ako baza gufatamo hano, whichever number that will be picked here, urambura agapapuro kaburebe niba bihuye. I want Mudufate you mu to ntoki. get your paper at hand and be ready. Reka tuzunguze. We're going to mix it well. Tugiye gusaba umuyobozi wacu wa polisi We're going to ask our police afatemo commissioner agapapuro hano ashaka to pick a lucky number. iyi nimero ariho arayitubwira, uyifite araba yatomboye radio. He's going to tell us the number, and whoever that has the number will have won the radio. Ibihumbi 3,505 35,05. Yego. Mudasubiremo yabonetse? Ihute cyane, ihute cyane. We have our lucky winner for the night. Undi muntu wa kabiri araza gutombora telefone ya smartphone. Iyo dukunda kwita Kangahe.
Ongera umbwire bitatu. Bitatu. Gatatu gatanu 05. Yes. Nagari wowe. Uyu nguyu. Tumukomera amashyi menshi cyane. Reka dusubire muri mwe twumve ko ari we. 35 05. Niwe yayitsindiye. He's the lucky winner for tonight. Kadusabe Raso adufashe gutanga ino. We are going to ask Pastor Russell to help hand in the gift for tonight. Pastor Raso. Russell, we are going to ask you to hand in the gift. Mukoreho n'abayobozi kuri ya gift kugira ngo niyo foto igaragare. Iyo foto. Byakunze. Nimero 2 tugiye gutombora kandi. We are going to shake again for the second lucky winner of the night. Reka dusabe uyu musore nawe adufatiremo nimero. We are going to ask Gavin to pick a number. What is the number? Arayidusomera. 5799. 579. Ari he? 579. Yaje yiruka. Amashyi menshi cyane. Yabonetse. Ari kuza yuzura umwuka mufate mu kanya yanahanura. Katurebe. Niwe. 579 niwe. Bravo. Atombe smartphone. She has won a smartphone. Reka dusabe umuyobozi wacu wa polisi adutangire iyi mpano. Dusabe Pastor Jeremy. Na madamu we nabo baze ba. Pastor Jeremy and the wife come forward and take a picture with the second lucky winner. Kwesa amashyi menshi kwa Yesu. Let us give God the hand of applause. Murakoze cyane byarangiye. Twagiye ku wundi muntu. We are going to the third person. Tugiye gutombora iki? Ihene. Iki? Pastor asagiye kudutomborera. It's 4159. 4-1-5-9. 4-1-5-9. Ari he? Kongera dusubiremo 4-1-5-9. Reba neza ko ari we. Ntabwo ari we. Kamusubiza agende. 4-1-5-9. Tugiye kongera dusubiremo inshuro ya nyuma niba uhari uzamura ikiganza. Ku nshuro ya nyuma 4-1-5-9 ntawe. Reka dutore undi mubare. There is no person, so we are going to choose again. 4185. 4185. Uretse ni 4-1-8-5. Ni wowe. 4-1-8-5. Yego. Tumukomera amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane atsindi ihene. 4-1-8-5. Nibyo. Akira ihene yawe mwifotoze. Reka dusabe abana babiri bayitanga. Reka dusabe Vice President Abadasigana adufashe gutanga iriya kado. Igare n'igihembo gikuru. Turaza gusaba umuyobozi w'umurenge aze kudufasha. Kadusabe Pastor Jeremy yaravuze. Amwe n'abayobozi bari hano badufashe batange inama. Yaravuze ngo yahoza asengera ngo umwe mu bana hano aze gutsindira ihene none birabaye. Mu mukomera amashyi menshi cyane.
picture. The goat is photogenic. Yes. Reka bafate ifoto. Yakunze? Tugiye gutombora igihembo cya nyuma. Ni iki? Uyu mwana utomboye ihene witwa ndasha? Witwa nde? Yarasi mwana nk'abandi. My name is Wiga mu kangahe? Senior 3. I am in Senior 3. Mani gumugisha. Umuyobozi w'umurenge ari nawe uza gutanga iki gihembo. Tugiye kumusaba gutombora muri utu dupapuro. We are going to ask the vice mayor to pick a lucky winner for the night. Who is the lucky? Ninde munyamahirwe ugiye gutsindira igare? Ni wowe? Ni wowe? Ko bitagaragara se? Mutega amatwi. 4 5 1 6 Yaritsindiye kabisa. Adusaba umuyobozi w'umurenge n'undi adufashe gutanga iki gihembo. Reka dusabe Pastor Jeremy and the wife famille kuva muri Amerika yigira hano hafi. To come forward and take a picture with the lucky winner for the night. Bacu bari hano kugira ngo dufate iyi foto. So we take the picture of the night. Wakiriye gute gutsindira iki gihembo? How are you feeling being the lucky winner? I praise God for this amazing prize. I prayed for it. It's an amazing miracle. Today in the morning, I asked God to show me a sign that He has understood my prayer, and indeed He did understand my prayer. Hallelujah. How many children do you have? I have 10 children. I have 10 children and a husband. Niki wabwira aba bantu ukurikije uburyo ubona wishimiye n'iki gihembo n'iki giterane n'aba bashyitsi uriyumva gute? How are you feeling tonight? What is the message? What I can tell these people is to put your faith in Jesus Christ and know that whenever you ask for something, God is going to give you and walk a righteous life. Niki wabwira ubuyobozi bwacu bwiza butugezaho iterambere butugezaho ibikorwa byinshi bitandukanye n'ibi byose ubona niki wumva kiri ku mutima wabwira ubuyobozi bwacu? What is something you can tell the government officials and the good governance they show us on a daily basis? Mbere na mbere mbanje gushimira umuyobozi wacu ari we Perezida Paul Kagame. Wakitembereye yuko tugira ubwenge bwo gukunda abantu no gukunda Imana. I want to thank our President, His Excellency Paul Kagame, for the good governance and for the good leadership that we are able to express our feelings, our beliefs, and everything we want to do. Sengeye aba bantu batugendereye kugira ngo Imana ikomeze kubongerera umwuka wera no kutugezaho ijambo ry'Imana, kandi sengeye abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bose kugira ngo twakire umwami Yesu. I pray a blessing over these people that flew miles away to come and deliver the gospel of Jesus, and I want to also pray that they pray a blessing for their life, for they were able to lead us into the salvation of Jesus Christ. Vice Mayor ushinzwe ubukungu n'iterambere. So we have the Vice Mayor from the district level. He's also going to share a welcoming message, and after that we're going to proceed with other activities that are going to be taking place. Murakoze cyane, dukomeze kugira ibyishimo. Thank you. May God bless you. Korana murava? Korana murava? Yes ashimwe. Praise be to Jesus. Yes ashimwe. Praise be to Jesus. Ngira ngo ntabwo nza kuvuga byinshi, turaza kuvuga Perezida w'Abadasigana amaze kutugezaho message ya tugeneye.
Without further ado, I don't think I'll mention a lot of words, but I want to take this time ariko mu ijambo rimwe cyangwa abiri and just say one word or maybe two words. No guha ikaze izi nshuti zacu. Is to welcome these beloved friends of ours. No guha ikaze nanone abadasigana. And again to welcome Abadasigana family. Hanyuma no gushimira kubashimira mwebwe mwitabiriye hanyuma ibindi turaza kubivuga. And again to thank you all of you that were able to make it here today, and I think the rest will be mentioned right after this. Kadusabe komite y'abadasigana bihuse cyane begere hano hafi. Let's ask the Abadasigana committee to come forward. Haze bakeya aba baje barahagije kugira ngo ducunguze umwete. Abadasigana bakoze amateka y'igisagara mu ntara y'Amajyepfo. Kadusabe abayobozi badufashe bakore kuri iyi foto. We're going to ask them to take a picture with that sheikh. Abayobozi badasigana bamwe bajye hirya abandi baze hano. Iyi ni sheikh bwana muyobozi. This is a check that we are handing over to the leadership of the district. Bwana muyobozi w'akarere wungirije. The vice president, the vice mayor of the district. This is a check that has over 1,200,000 Rwanda francs that has been given by Abadasigana family in cooperation with Power Chapel, which is Pastor Jeremy and the family and the whole team from the US. We gave it out as awareness to raise the health and give out medical insurances to the people in this district. Thank you for the great leadership that you give to us on a daily basis. And we assure you that we'll continue collaborating with you. May God bless you abundantly. Aya mafaranga twamaze kuversa kuri banki, aya mafaranga ndetse amabordero ari mu mazina y'aba bantu 400. Amabordero nayo turayafite hano. We have already deposited the money to the bank account. Ndetse bamwe muri abo bantu twishyuriye nabo bari hano. We have the receipts already and set, and we even have some of the people that we paid for. Niba hari uburyo babigenza nabo bakegera hano imbere abantu bakababona ntacyo byaba bitwaye ariko kubera umwanya dufite. We have people that we already paid for the medical insurance. Ariko umuyobozi w'umurenge azakomeza kubikurikirana ibintu byose bizagenda neza numva bazana n'izo bordero. We are trusting the government that they will hand over the money to the respective people. Karero duhe umuyobozi w'akarere umwanya kugira ngo nawe atugezeho ubutumwa yaduteguriye. ngira ngo byaba byiza n'ubundi nanavuze turi kumwe n'ubwo wenda umuntu yanakwandika ariko hari ibyo abafitemo mu mutwe. It's easier that I can mention as we're still standing here. I want to share a few words. Banyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye muhagarariye. Honorable people in all different respective positions that I stand before you. Famille y'inshuti yacu Jeremy na Madam. Our close friend Pastor Jeremy and the wife. Komite y'abadasigana family na members bose ndetse n'inshuti mwagendanye. The committee of Abadasigana family and the whole people at large. Dutewe ishema no kubakira mu karere ka Gisagara. We are really delighted to welcome you in Gisagara district. Tukimara kubona ubusabe bwanyu bwo kugira ngo tuzakorane iki gikorwa. After seeing the partnership, the collaboration to work and serve with you together. Twarabanje turatekereza turicara kugira ngo tubyigeho noneho tunabyemera ariko twumva
turi convinced. We first sat down, we discussed, we talked about it before we made any decision because we wanted to first be convinced by what we were saying. Twaragenzuye rero dusanga nta kibazo, hanyuma tubigeza ku nzego z'umutekano dukorana n'ubuyobozi bw'umurenge n'abandi bantu bose dukorana, hanyuma turategura. So after doing ndetse no gufasha abatishoboye, after telling us that they wanted to make a crusade that involves fighting against drug abuse and also showing some act of love, twumvise baduteye iteka kuko bose ni vulnerables cyangwa se n'abantu babana n'ibibazo. We felt this was a very big hand that is given to the government because they were stretching a helping hand to the vulnerable people. Mu by'ukuri mwumve namwe ibiyobyabwenge, iyo umuntu ari muzima aba afite ubwenge. You can even understand the meaning of that word. It is abusing your mind, it's abusing your body. Hanyuma rero iyo yanyweye biriya ngo ubwenge burayoba, ni ibiyobyabwenge. So you can understand once he abuses the drugs, he's no longer acting out of himself, acting out of a right mind. Ubwabyo nabyo bishobora gutuma n'umuntu ajya mu bukene bukomeye cyane. Which means only consuming that will lead you to a poor life, will lead you into poverty itself. Nanezerewe n'uriya muhanzi uririmbye iriya ndirimbo yabivuzeho cyane, hari aho yavuze ngo nabinotinze ariko simbyibuka neza, menya yavuze ngo ni kuba nka simbikangwa cyangwa rutabikangwa. Yeah, I think the artist that just came before I went on was singing about drug addictions and how drugs only does nothing but to kill your body, to kill your future, and will do you bad. Mu by'ukuri iyo dukoze analysis y'umutekano mu karere kacu, tukareba umutekano uko umeze, tukareba n'ibihungabanya umutekano. When we do analysis in our district, we look at the security level and how it is. Mostly something that disrupts with the security involves. Dusanga abanyweye ibiyobyabwenge aribo bari ku rwego rwo hejuru rwo gukora bya byaha bitandukanye, birimo gukubita no gukomeretsa, birimo ubujura, birimo urugomo rwo mu ngo, ndetse no guhohotera abana n'abagore. Majority of the crimes we face involve those people that have abused drugs, that are on drugs and doing all those illegal things, including gender-based violence, including beating up, robbery, and all to mention but a few. Kubw'ibyo rero tubonye umuntu uza akaganiriza abantu akabibumbisha kuko byose biri mu mutwe, akababuza kubikora bigakunda, twebwe twaba twumva uwo muntu ahubwo dukwiye kumuhemba. With that being said, if we have some people that are offering a helping hand to offer to these people who are drug addicts, and they're willing to offer a hand to bring them out of that captivity, in fact, we really need to reward such kind of people. Kubw'ibyo rero turashima cyane. With that being said, we want to appreciate Abadasigana family ndetse n'inshuti zabo barimo Jeremy na family n'inshuti ze from America. We want to extend our gratitude to Abadasigana family and the friends of the family, including Pastor Jeremy and the rest of the team from the US. Tubasezeranya yuko imbuto babibye tuzakomeza kuyibungabunga muri gahunda tugira twita tubagororere mu muryango. And we want to tell you that with the seed that you have planted in these people, we are going to start from that and water it until it grows to become a life-changing experience to the people that have been sowed into that seed. Mu by'ukuri rero gufasha abatishoboye, haba ari kubaha amatungo, haba ari kubagurira ubwisungane mu kwivuza cyangwa n'ibindi bikorwa bakorerwa, ngira ngo niyo misiyo ya mbere y'abantu bakorera Imana ku isi. I think one of the greatest missions for people or the servants of God all over the world involves charity work, involves showing compassion towards the people, and you have done nothing but more of that. You have invested in them by buying for them animals and all that, and also invested in preaching to them the word of God.
ngira ngo na Kristo ayigisha yakunze kuvuga ko abantu muzabonera ku mbuto zabo cyangwa ku bikorwa bakora kuruta amagambo. And as Christ has been teaching, he said that you are going to know them by their fruits, not by the words they speak, but by the fruits they bear. Rero reka ne kuvuga amagambo menshi. Dufite gahunda yo gufasha abantu kwikura mu bukene bukabije bakajya kwiteza imbere iyo twita graduation strategy. Graduation cyangwa se gahunda yo kwikura mu bukene bukabije. We have a graduation strategy of getting people come from the poverty lifestyle they're living in and put them on another level. That is a program that is ongoing in our district. Wifuza rero ko aba bantu bafashijwe cyane cyane abadafite ubumuga cyangwa ngo babe bashaje bikabije bahubwo bafata imbaraga zo gukora cyane kugira ngo hano no myaka 5 bazabe bakoze urugendo rwo gukira rwo kwiteza imbere. So with the people that were helped today with the medical insurances, we're encouraging them to put more effort into working hard so that in 2, 3, 4, 5 years to come they'll have made a step from one level to another. Sinasoza rero uyu mwanya nari mfashe wo basuhuza gutanga ikaze kwishimana namwe ntashimiye ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. So before I end this speech, I wouldn't end it without extending our gratitude to the government leadership that is led by His Excellency Paul Kagame. Kubera politike nziza y'ububanyi n'amahanga, politike nziza yo gukura abantu mu bukene ndetse no kugeza abantu ku cyerekezo gikomeye cyo kugira ngo abantu babe biteza imbere mu buryo buri holistic bufatika. For his good governance, for his politics and the way he's leading people from poverty life into an excellent and prosperous life, we want to take this time and show our gratitude to him. Mbonereho no gushimira by'umwihariko abanyesave ndibuka ko hano ariho twasoreje campaign turi mu minsi yatambutse mwatoye neza gisagara ibiyambere mu rwego rw'igihugu ubwo twahuye n'umukuru w'igihugu yaratubwiye ngo tuzabashimire mwikomera amashyi. Well, I would like to also take this opportunity and thank the people of Save. In the previous elections that were happening for the pre-elections of our next president, this district has served very well. And as we met with His Excellency Paul Kagame, he told us to send the gratitude that he thinks that we were part of the best districts that served well in these elections and the campaigns. Ndumva rero banyakoyobozi mutandukanye muri aha ngaha famille Jeremy n'abandi mwese twabashimira by'umwihariko kandi tuvuga ngo tugirane umubano w'umwihariko akarere ka Gisagara n'abadasigana kugira ngo tujye dukomeza duhure uko ibihe bitashye hanyuma dufashanye muri uru rugendo nibaza ko bizanezeza Imana. So I want to take this time and thank Cyabadasigana, thank Pastor Jeremy and the team from the US, and I would like to ask that this collaboration could keep on going until next year and more years to come so that we can serve together and glorify the name of the Lord. Murakoze Imana ibahe umugisha. Thank you, may God bless you abundantly.